Abana babiki babiri b'emyaka 16 abutwahereza amazina ga Provia Kabugo hamwe na Daphne Mbambu okuruga omu kyaro kya Buturya omugomborera ya Karanguro mu district ya Kabarore bakaza omu rurembo rwa Hoima kukora obwa house garo bamarira bari kukora omubara nibagira ngo omushiija orukwetwa Edison akabaterera esimu ngu bije bakora obwa house garo omu rurembo rwa Hoima uteikere kunu yakoreki yasasura transport nasi yagamba abantu beizire Edison yagamba ngwe beizire yagamba leta tito kutwara na twara mubara ntorole bya batu kubisoba kandi kuntu tuneyo weno tumanyire twagamba la twikara hano aba 2 days tulimukisora arakoreki waratiambo n'omuntu bashoborera ngo mu cyo rukwetwa Maureen uri umukozi mu hotel mu Hoima niwe yagabire namba yabo ngo babaso kutunga umurimo nuko kugwerwa kagwe kushanga bino gukora umubara kandi tuye baro weto tukozere tubimanyiriye ikigambo sexy kuganguza kubyama bule mweno wakasangire tukozere tubimanyiriye ati niki chaleketwa kuna usona kita customer tamushobore bizibiti yagamu koleke byanyumbiza ko katunga esimu yokungambira nti hariho abaana bato bebali bakucyura mu one of the bars mu town nti bakabaleeta akora nkaba house girl kyonko bahikire babatwara akora omubbaara babaragira beetunde niko basobole kufuna ekyokulya then nola yabaleesere bamusasule transport ye Kabugo nagira ngo bakaba bacwiremo kutandika kukora abo kugira ngo nemfuzi kandi nyine nkuru bo bari kutura nawe tayine chwera kubanga tunekyo kukora mukaka kabara price kandi na mukaka tayina mani mucheke hato gamba leka tuje tukore turamusindikira gasende tumuya Jennifer bitwa Masa omugambirizo bw'obugabe bw'abantu twagambaho nawe emyaka nto muno tibalisa to omuntu toina kubakozesa betunde iwe basobole kuba ni bakusasura iwe ofune sente boni bakoraki ni babona mukwetunda halimu endwaire kwetunda halimu ebintu bingi abantu bakubyama nabo tibabamanyire nabali tibabamanyire kyonka eri business y'omuntu kandi ekyo kusasa muno nto omuntu ono ali muntu mukuru akwetegereza kandi omuntu asomereho amateeka nakolaki nagamanya okuchondoza nukoreka ngo abica barukozesibwa mu mabara omurembo rwa Hoima beyonjiro bwinji okwiha umurimo gwo kutimba amajuta gwatandikaho gashakwa n'uwagaba Ambrose Katoto